قال الله في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد حمد الله ستة والصلوات يا طالب المدرسة صلى الله عليه وسلم نعيش شكرا الله في الله يسوع نعيش شكرا محمد صلى الله عليه وسلم صلواتي وسلامي تورد نوم پیغمبر محمد عليه السلام پرستی کنید اصحاب الله إلى بقول مسلمانية عبادتية إيمانية مؤمنية جوابية كما تسوى جماعة فبرد إن شاء الله سويان شاطر ونشاء كدي سبحان جل وعلا اسمه نعم جدول واتشيبه وإن شاء الله تبجرا سوي واتشيبه هم تبجرا سوي تم نمازي هم تبجرا وponašanje savladati ponašanje prije muslimani. Alhamdulillah se dovolj, pošto sam usta Allah'a na namene banđije vrati momentano, sajam hala, utjevađe šatri, bandije, pilovnika učena razladnih kakavistani, na samohođa, domikidika, Allah učestvuju učenici uvijek su dodjelo dvom pravo staza inša Allah ne prepoštanje a inša Allah pravo da isto kandija trebalo da te podešati pađati čaj šukarlati pa su paštovano te hem su valjati čaj u ibadeti Jemaat, prvo i kanolafi Abdija pisase svako amarela moj jekekea. Svako amarela moj jekekea. Da je kavičini vehabija estakfirullah. Da je kavičini selefija. Da je kavičina nefija. Da je kavičini šafija, malikija, hamdilija. Ali besvine tolare mora tačno tečana kuram ehli sunet od džemat salina na note anefija te pominite na note šafije te pominite na note vehabije na ne malikije na ne pana selefije Amen u ibadeti kola superat i sežda ehli sunet od džemat. O ehli sunet od džemat panela soštar drom, soštar škole panela. Anefija pratine Resul, Šafija pratine Resul, Hamdilija pratine Resul, Malikija pratine Resul. I ko kraja dobina amen, ahli sunet od džemat. Na namen potreba, te vici namen galapija tičva maškaramente, a? Tičva galapija maškaramente, ili te vici namen ađar, kad kašunela men da je pođan to čačista sam. Kako on sali da to muslim. Urita neka muslim. Jel donese slobodno šajte na ehli sunet od džemat, sredina od dronu na Muhammed Isus sallallahu alaihi wa sallam. Hadis je sigurd 6 milijarde, milioni, milijarde. Hadis je sigurd, ali od Allah hadisja su penđarane ili od Allah inša Allah ti pratika to venađe.
Allah hadisja su penđarali i praktikate ovo. Al-Mahab. Ljudi namenu dole sa Allahom navane. Čače Allahom. Al-Sabr. Kaslona. Al-Sabr. Pa kad se ti namen ko Allah Đelešanu se Allahom navane sabr, onda to vas sabr nije. Kad še това и против Al-Mahab, onda това противите, kada da je klika ja kada vas dam al nefsi, te se ti namen al-Sabr suci. Al-Razak, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Karim. Enjavate šenjana. Enjavate šenjana, Allah. Od Allah enjavate šenjana, Allah. Svaku anavi svoje prevod, soznači. I odovese na namen potrebame, maškaramente tecerao problemia, kova su napenđarao počačite. I posle kasanam že avera, kad si zemlje kontaktini, kad džanki Biblija. O muslimani na marena. Kedon marena šudrola je, menela šudrolava me kod u islamu. U islamu biti čisto. Ajetelno Kur'an i Kerimu, Allah Đelešanu otvrđa najčisto vera tuđe islam. Najčisto vera tuđe islam. Od ova islami je vera pošto sam islamsko, barem ti gara sa vladanje, te nam dozvolinate černama relacija. Kota muslimani su i neku džavu odano hrišćani. Hrišćani Jehovno svjedoko. Hrišćani. Ama na nini pravoslavcu, ni katolikom, ni ko islam. Na nini ko jahudi. I kad sam odinatroveni i muslimani, ko apet se preda muslimani, šahadeti tvrdini, i ključno karta i sole, Halla ugovor Allaha premela la ilaha illallah, nam je potreba da me davodim biblijaško nesloče, pa tešu ne vode se priče. Pa tešu ne vode se priče. Nam je potreba. A meni same najčisto vera, najverni vera, najispravno vera. Nek ispravno vera koja su akala vera samo šajte spasini prije muslimani. Samo islam vera. Evo donesete na dozvolina se svakova predela od čovjeka i čevetersijom potresena. Čačina da nas uvoljena kada donosi. A džanina kova hajirija katike da su dešani džamija, pa Allah isluče. Pa ili su treba prelavi kod Allah Đelešanu i kod Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, hem te džana ali vera to zove tam ispravno, hem te džana da li šajte šuna odjavne neispravno vera. Neispravno vera. Resi inša Allah Đelešanu tamo, obaru rahmeti sallam Jemaat halal. Inšallah je se ako atersi, akale tersi inšallah, te ovo se bebi so pobute derse te uljava denara. Pošukarani džamije te bešali muslimani, nego ti krol i ulica, te pratini su navaljani te pratini, te dikal su navaljani te dikal. Pošukare na te, barem kad si krol bismillahirrahmanirrahim. Barem kad si krol bismillahirrahmanirrahim. Te zaštitini. Džemaat i same tri grupe.
три групи и саме. Ако вајдемо хадиси пренесени Бухарија Муслим. И саме три групи прво и група е да ни паше аршесе. Дуито група е да ни машкарал, а трито група е да ни пеле. Лесне родното. Дали бесунија ко Аллах Джелешан? Дали јум кумаро девел? Амен заред мако. Никитано. Амаро пейгамберо Мухаммед алейхи салам саллаллаху алейхи ва саллям вачарджа нефсија три нефсија и си кои муслимани. Три нефсија се помини па во Кур'ани ке. Три нефсија се помини па во Кур'ани ке. Нефси станодуватува со смирени и муслимани и душа. Смирени душа. И смирени душа и да ни паше аршесе. Паше. Е смирени душа. Кому отношајте пенале се мумини. Кому отношајте пенале се мумини. Нефсен мутанаиме. Смирени душа која и паше аршесе, слободно шајте пенете мет мумини. Нефси леваме, демек натроматива чера до не муслимани се дали мумини, дали кафири. Хем намази черела, хем на черела намази. Хем навела ки джамија, хем навела ки джамија. Хем чела намази, хем джала черела ведуча. Олесе натромате пена демек мумини. Обитано последно джематност. Од кафури, сојтано чафири, од овајтано веќе неверни. Обитано бутери. Безвинен толяни. Акала три нефсија, ако е муслимани смирени и душа, смирени душа и зоре, нарочито ко намази, нарочито ко вачејба, нарочито ко понашање, нарочито на очерано по чер, обитано паше аршес. Джема преварен ангедер о Мухаммед алейхи салам. Ангедер о Мухаммед алейхи салам саллаллаху алейхи ва саллям. Демек најне вестници ко Аллах Джелешан. Најне вестници ко Аллах Джелешан. О Аллах Джелешану ко два вакти пана Мухаммед алейхи салам нало на својиџају Аллах Джелешану, о Аллах мрзинџао до не народо. Али машкаро два народо и не ектикори група Ехлил Китаб. И не ектикори група машкаро два народо кога се услединџао дом Ибрахимесо алейхи салам, муслимани, од јатикни група не муслимани. Заиди ибн Умар, кале се буд слабо за него. А кава и ням гедео Мухаммед алейхи салам. А кава и ням гедео Мухаммед алейхи салам, кога и не муслимани.
Ке направи на гледал Мухамед алейхи салам и не и група кола сулеле од робот на Ибрахим алейхи салам, деме ке не муслимани. Allah muslimaya kuzum hinoren kaderi adobor şirince. Adobor şirince. Zaid ibn Amr akava ili muslimani pano Muhammed alaihissalam nabijano motrođao čačitao islam. Bez suinđa kod tevhid. La ilaha illallah. Aquele li grupa demek gledao Muhammed alaihissalam. Kovati u Abdullah ilmina jedaj Muhammed alaihissalam pilotat Muhammed alaihissalam demek dalil investicion dalil vermeyecek mi Allah çalışır. Nađe. Naveduće. Na obratiće pažnje pak ja tih grupa deve su i ne muslimani tih grupa. Allah da yek manuš ko Muhammed alaihi salam Allah ja Rasul ja Muhammed pošto mu dat na kao na rukomuloa kurita makana finnar jalisu Muhammed alaihissalam finnar aniyad ke finare se aniyad açilo mazuni ovo manuš açilo mazuni demek Söylesin dadan ya. Dikao Muhammed alaihissalam sallallahu alaihi wasallam sui mazuni but pelo mazuni pinjava lička pokoša. Ava zoloman. Alutano manušo za Muhammed alaihissalam pa Muhammed prenese. To dat, nemo dat, anijak. To dat, nemo dat, anijak. Muhammed alaihissalam. وحديث في مسلم وحاكم والله جل شانه وزنجاب بواسطة جلو دوا الله جل شانه te pokojio greh ja kotar najveći kotaranina te pokojio greški Allah nam dozvoli Allah nam dozvoli te čelo pa Muhammed alaihissalam priča ja Allah pa šajni priča te čelo si ja negdje u grobu dozvolim džanis Penjah judge zare to grobo ate jare doa ate sunja wallahi so se jeno panore sunna a odi imao nešto dimeke da bijalo Muhammed alaihissalam i mu pengamberi su diklaro kako pade na presunđane obari nešto demek diklare čitnja Kur'an yango leste čača namaz yango leste hem pale demek mulotano san nedani pale mulosane donese džemat amaro pengambero Muhammed alaihissalam sallallahu alaihi wasallam enela odola suine angleder mande ahim y les lo dado esto de esa jahiliya les lo kako sa jahiliya jemaat fulani na kala tri grupe su atržan si dosta veste gleda ko aršio prvo tu i to pri najdele su Allah Đelešanu penela su pobute pre penđarimo drom hadisi amaru pengamiru Muhammed alaihissalam penela penđarimo drom barem te dozvoliti imali dženazom za klanjanje. Čak i sami argumenti koji penelo Muhammed alaihissalam
zabranjanje se Allah Đelešanu te kalini da im dženaza hvaleća. Nesuna. Odbili se badani su pokućan koji ibadetu. A okva redko avela ki džamija, avela hem avela, nas tromateva dženaze sa men, ni mumini, pa ni kafe. Na tromateva črati. Allah Đelešanu, omitano najbavo sudja su sudjima. Džemat praveren, hadisi Amaru pejgamberu Muhammed alejhi salam sallallahu alejhi ve sellem wa hadisi kunisina Aisha Muhammed alejhi salam a govorče brat dole ko Allah Đelešanu te pokorino kusuja kotaro imeti kova sredine Muhammed sallallahu alejhi ve sellem svako pejgamberi nore po narodu po imeti svako pejgamberi nore po narodu po imeti kova su dikrate sredine no dom džemat suneti od čorata tajne suneti od čorata tajne. Bu često svako muslimani prva sredinava je Muhammede sallallahu alejhi ve sellem. Muhammed alejhi selam kiraca čora ila men kirala čora. A nađalička ti kaponu upre. A men sredina saje pejgamber. Kod taradine alejhi selam pa čio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem wa pejgamberina imali čora. Sao pejgamberi je to našao. Pa te penđam sredinava Ibrahim alejhi selam. Na ne tu greška. Da je to čora. Pa te penđani Musa, te penđani Isa, te penđani Jakupe, pa te penđani Jusufe. Na nami se greška. Da ne sao pejgamberi je firati čora, pejgamberi je firati. Pa inša Allah odrešamo na nam. Svako muslimani, da ne kao čora pozom sošajte podnosine. Da ne kao čora pozom sošajte podnosine. Da je mumini, da je muslimani šajte podnosine, bare čora. Da je muslimani naštite podnosine, bare čora. Bare to bare čora. Da razlikuj namen, svoje muž, svoje žene. Svoju muž, svoje žene. Odbori su Allah Đelešanu Đelešanu posebno i si nagrada od tamo Allah Đelešanu. Džemat pravere. Mumini, samo Allahi mumini, vernika. Budbare šarke i svi komuni. Ali това muslimani koja su predala la ilaha illa Allah, vallahi, halal govora Allah je više do toga. Ako čerđano došlo, haram je ovo. Haram je ovo. Rovin je ovo. Ali čim prene la ilaha illa Allah, znači tu već ugovor i sinđanle ili Allah Đelešanu posebno bi kelao da vidi pažnja pa sam prosto. Volim. Jel dobi se tvrdati? Bo Allah Đelešanu na Kur'ani Kerima čađa kad afla'al mu'minun. Kad afla'al mu'minun. Od ova samo manjena u vernici od ova hem su manjena karesa. Su manjena u vernici od ova karesa. Vallahi. Od dujto ajeti. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم
хашиун, окола понизно намази черена. Окола понизно намази черена. Опрва ајети, во Аллах Джелешану, о мумини, о вернико, со бесуини по Аллах, сасум ангела каресел, а кала дуја ајетија, чио сабајна сутета мила. Бесуина тоа. Ако чеджам лафико да на кала дуја ајетија тепсиреја, валя нам жаличка побуда. Бесуина. Окола понизно намази черена. Evo dola sasoma njena karesa. Evo dola muminja sasoma njena karesa. Hadisi o Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čeža prenesi nego huje. Pošto Muhammed sallallahu alaihi wa sallam svoju dua najšu kakve čerovije muslimani. Pa ti kuvala rođenet, svoju dua najšu kakve čerovije muslimani, pa ti kuvala rođenet. Najšu kakve muslimani, te čerovije. Hem te kuvala rođeneti, te odreme, takvalu, bogobojaznost, dar kod Allah Đelešanu Đelešanu. Ponizno te uvelu, hem krotko pravo. Amaru pejgamberu Muhammed alaihi salam kaže, šukar ponaša. A o islamu rodila šukar ponaša. O islamu rodila dupi pekuta je musliman. Besünen velelen sopana peđe Muhammed alaihi salam. Od ovajtano najšuka je ke muslimane se koji su kaskrili te muslimane. Evo dole se valjane terakami kutara maliči, terakami kutara marumuni. Od ova su će ovo ibadeti namaz, su učili ko namaz, smatrili da je ispasiga na ahiretu, mora karati. Besünet veleno panç vakti namazi, pa šeitana hađes. O panç vakti namazi kovačeva uvijeno pa šeitana hađes. Ma mislim da su zumena naljena i kategorija po hađi. A hađesti kategorija jedna pravana. So se samo dosta su im njete po teleki. O namazi tamo sa namazi, neka se loko, neka se paro, ali morate uvel maškaru dno namazi, maškaral, čak peđana valjani Bog slobodno, to je ko namazi. Navaljani Bog slobodno, to je ko namazi. O namazi rodela, a dobor maškaral teore je namaze se. Ni budete ušte ko namazi, te vazdetu, ni budeme te teravete ko namazi. Namazi tamo džema kalale, inšallah kanelo Allah Đelešanu, svako muslimani teče u namazi, hem ta veliko pravo trono, te Allah sro. U namazi tamo dua, amaru pejgamberu Muhammed alaihi salam sallallahu alaihi wa sallam teđa, leko je ke muslimani. Кола се вапија исија кои муслимани делате ке палјанеле, ко дени, ко право дром, кола се вапија исија. Кола се вапија исија палјанеле, je ке палетане ани джамија. Или ти си кавоно намази, састанини по намази, кола се вапија исија. А нати ви каса моменте чарави вапија. Nati di casa mamenta ovako pravo dom, nego bi lopna našli džemat halale. Islamsko ponašanje, voljani to velije muslimani,
te pengiare o stubia e namazese, te pengiare con l'aereo da stubia e incastra aveno da stubia. Amo Muhammed alaihi salam sallallahu alaihi wasallam pengia, posebno tani si o kua kuaraki kotaričin ili kua darala kotaru Allah Đelešanu, hem su i solje šužo ponašanje, posebno tano Allah Đelešanu čelela dole muslimane se anođene. Posebno tam čeleli se anođeneti. Ko najšuži soba. A zamisli ne prelele, pa Allah Đelešanu kada fordela da je ke muslimane pošužu, kaj tam, ki je najšuži soba. Evo te valjaните дикел муслиманите овел од овајните праставки и вадети со сачели шука. Морате педжаје муслимани джума сој. Ако е муслимани, а чави е джума, е прво, е дуито, е трито. Валлаhi сами аргументи пенела Мухамед алейхи салам саллаллаху алейхи ва салам пенела отеје муслимани перави поимани. Оте муслимани перави поимани, па чак и саме аргументи па бути па шејтану демек кола су написани. А од двајците три курче кола су перела о масе. Дали се вараните турбинален табелен, со попаше кава по право дом јара пелален. Джема табелен, Amaro pejgamberu Muhammed alaihi salam sallallahu alaihi wasallam penja svakova muslimani morate ovo pači, morate ovo čisto. Naš dio muslimani to denolo čisto, morate ovo čisto, sose, kotar vakti džio avelle su namazi. Kotar vakti džio avelle su namazi, evo morate ovo čisto, kada ne. So Allah Đelešanu Đelešanu Perela je muslimani po imani, vjerovanje pa Allah Đelešanu, samo ko je čisto. Samo ko je čisto. Ako bi tam viso, te čistina, valjanite čistina. Svako muslimani mora kontrolati ove ko po trupi. Barem ko te šupažljive, ko pišljive, to je kontrola. Svako muslimani te činjel da neka na ja. Hem te fordelje koji magela na te fordelje na inđani. Koji magela neka fordelje. Dragano Pani, Dragani Poljana. Neka čaven koji kraje Čipuri. A nademek tamele nam džamija hem te srevinem preokulana javni džamija. Besünem dolani. Akavajte no tam, čer, e Allah esno. Akavakate najčisto valjani toga. Ko valjani ti čeri čisto? Amen mašta, amen. Amen mašta, amen de valjani ti čera tija džamija čisto. Akate pera više vakti i samim ki džamija se svi samim čeri. Besünem. Na ne dozvolimo je muslimani te činel penajapa, te činel na niđepa, te činel ki kostik, ki ađikuri ki strana. Ali ću odlava tabijatja kačava, sasu i klola kotar to trupi, više to klonane. A še ne pradali, kad šajte obratini je pažnja je na jenđe, ali ću je šaka, je zalgo, a so se naljela prepala kad djela ku berberi, saso šišino berberite čovci ki kostik ne firaju, ili odvajte modeo kotar trupi. Na jenđe šajte vodini računi, a balenđe naštite vodini računi, a še ne pari pradali. Evo donesi amaro pejgamberu Muhammed alejhi salam sallallahu alejhi ve sellem penja nečistoća balanite fordalke. Kratoni je muslimani pe balapa čamino teodori kuri kratonjali.
А чинела пенаја, кадо кагарали канелен денек и джамија. Одлајтане недозволена мучања. Кога ја одбора со туштал со кајдал пенаја? Дали кове не вакви туштал да стакува? Дали кове не вакви туштал на инджа, а со капучел пепера чуња со валяните дел джелапи? Па дали касетини подоле на инджа? Мате дозволина никада така барена ја. Научито и да маре муслиманки со и саме муслиманки, со и саме чаја, морате води на рачуни, да нам кен куд барена ја, саро муша, саро джула, се онај джема ожива, глезно и тамо е шейтанесто. Глезно и тамо е шейтанесто. И од те морате водини да рачуни. Свакова приживе хигиена валяни пре муслиманите чистини потруди, али пошти си терне доста. О Аллах Джелешану Джеледжелану, нека наградине етернен, мора отернето велен усуди. Мора телен усуди. Усуди да не одува баро нанджојба, 3 пути пања му и 3 пути анонак. Цело трупи, те това ли е муслиман. Одувајте на гусули. Ако налева е муслиман и гусули, ко свако корако со бордела со пиева, јак бало лесто. Барила. Валлај, јак пламено бало. Чачаме на дикали капатина од леса. И одвавалените роди на рачу. Амарот пенгамеру Мухамед али салам саллаллаху алейхи ва салем, ја o muslimani di čovak i čistoća. O muslimani di čovak i čistoća su valjani tavel. Čisto nem su valjani tavel. Ako je potrebno, džemaat valjane, počesto abdesite lope. Počesto abdesite lope, o abdesi kano zaštita e trupeso. O abdesi kano zaštita e trupeso. Džemaat valjane, Muhammed alaihi salam sallallahu alaihi wa sallam na kela di kela i ke čovani araki bakren i stani džaa koga čovani džaa Muhammed alaihi salam o tu filan kaj odeve ja oddevel tamo ani Havaja o šejh Albani penđađa i si dosta fakultet na nasu završena fakultet na penđarena Allah kurikano u odnosu je kategorija su ime manuša ako Mohamed sallallahu alaihi sallam su ime čobanja on pokuter penđađe kaj odevel a najnovije kraj zašto šejh Albani uče na sasu završeno fakultet ti bete džanim kaj tanoval uđeš. A od ova vakti u Muhammed sallallahu alaihi sallam nepismeno čobani neko su araki bakren pa pušljade najgore je razred škola pušljade kaju Allah nja kje Havaja. Ka se mageba Allah? Ka se mageba? Odove se falalen Muhammed sallallahu alaihi sallam penđa svakova muslimani valanite penđara od dini valanite penđara od imani valanite ovele ahlako valanite alo ti džamije valanite citav da je ka familija da je kjamale so počesto se falalen di kako pri o svojim džejama i već vanarička objedljaša mate dozvolina moškaramende mate pominamo škaramende te čera Allahija vehabije šafije malikije hanirije panadi save buča kola so čerina Allahija do nesra valjani je muslimani tarol koti kakvi džema falalen amaro pengamberu Muhammed alaihi salam sallallahu alaihi wa sallam penđa
Svako je pitanje hajr, ajeti kod Allah Đelešanu. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Sumangelo Allah Đelešanu treba čelja kalja ajetea. O koleđe su o namazi čerena i o zekati dena i o okova sveto veruinena ili okova sveto veruinena. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وأضيت آياتي الله جل شأنه فما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Olenio Allah جل شأنه opravo drom kamo tovi i olegre žele ka pereo Allah جل شأنه. Kasređe emuminese el mumin o muminitano namazbija o muminija raki potan emuminese i tamakva sveto zatvor. Alija radallahu anhu ashabi Muhammed s.a.v. Džamu broj Muhammed s.a.v. Besrećaja Fatima, demek Fatima jaslirovni, Vatırca Aliya radallahu anhu, penela od venčisalju potar dunjaluko, venčisalju ahirete. Demek parađao mi čaje dunjaluko, venčisalju ahirete. Od donese amaro pendaberu Muhammed ali salam sallallahu alaihi wa sallam, penela od ova muslimani, koja pratinja krva dunjaluko zatvori, pa Allah Đelešanu, Đeleđelaluhu, dele najšu žopana u dženeti. A od Allah su pratimena krva dunjaluko i kanu dženeti, pa Allah Đelešanu, dele okan džehennemi. Kontra je džema, kontra je. Ko Allah Đelešanu donese koja pratinja krva sveto dženeti, pa Allah Đelešanu dele džehennemi. Od ovakva pratinja koja sveto zatvori, Allah Đelešanu deljan dženeti najvišu žotan. Inšallah Allah Đelešanu kanala mi kodini imani. Inšallah Allah Đelešanu kanala svakva muslimani. Te penđari svetanu namazi, so pobute kaven javak el-alimin. Inšallah Allah Đelešanu kanala svako nese o šahadeti anumuri. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Svako momenti je muslimani te pomini. A najvišu životih penđama roke Ameri, ja Muhammed, koja i najvišu životih zikrullah. O zikri so šajte tvorel, ni jedna štipala. O zikri so šajte tvorel. Svako aputite pomini Pavlaj, zikrite čerote. O zikri tamo dva, koja Allah Đelešanu najbolja kategorija sotvorela ogretja. Inšallah Allah Đelešanu nas sigurno favorija. Džemat, učencu i situmen, favdojtamo omogleti. Inšallah iskoristi nakala vakti, džo vakti jacijako, sasu alanitumi, učenima odari. Malađa. Ali Altan je samo dželarija. Više od dželarija i same na kanane i vladnici. Počen sasova raditi me. Boju mali. Slušajte, povao tikne širku. Od tikne? Alhamdulillah. I samen baroši, i samen tikoroši. Od tikne širkja, o baro širkova čela, a vredene šta to je glava. Pogledajte na malo širka. Na besvini pa Allah Đelešanu, besvini pa Allah. Gledajte na bez malo širka. A od tih ne širka i kana odla, za momentu su veruine. Ko momenti su veruine, odlajte neko, da ne tih ne širka. O Allah Đelešanu, Đelešanu, od tih ne širka, koja čela treba više, dova, te vidite ko tarikika, te će on dova,
или со поботер тавел ко намази, хем зикрите чера. Хем зикрите чера. О зикрите на дуа со провела са поджугаје на уча. Иншаллах на сикија. Добро уча. Почет халален фабла. Сасо валянт ме почет. Дали дозволимо е муслимани да коши? Бесунен додаден o ashabija Muhammed Isa alaihi salam kada shunena harami lafi harami kada shunena lengro rat shutrova sabne samo kada shunena lafi harami amena kana kada shunena lafi harami shay kasa kada shunena lafi teme kafireti i suko dive šaljete za ibinama, na imam dovoljno investici. Ashabi aranđeni. Samo lafjesi su je harami, pa ashabi aranđeni. Wallahi, lengro rad, šudrilo sa jedova. Pa čak penela, Muhammed alaihi salam, sallallahu alaihi wa sallam, cidem tu men kotar kavla, mađaren kavga i upravo te ove. Hem upravo te ove, citu kotar kavga, a sa kjera da ne mogu teći. Wallahi, o šeitanu naleti slušajte, osvojili je ke muslimani. Nikome. Samo naleti. O šeitani tada od ova, kova su podskoni, hem te našarilo kova koja je sobina. I donesete džama ovdje na meri. I upravo tole, ki kavda citut macer kavda posebno nagrada i citut kao Allah Žešan. Bujno. Zato imam počela hadija sobrinava, jem sabala me dje, pjela mi reširi. Aha. Što žonovit? После tu brinea, Kratonea, Allah Žešanu, posebno kada nagradina sa te muslimane, samo ti izbegine kotar želeta svoj najložnije. Ti izbegine kotar želeta, jek muslimani o hakka, o hak, navalani veća koji sole da je mahana, jaka i sole ti so potreba, so valani te upotrebine želeta šaj, a nanu so. Allah Đelešanu vela, a sa ke muslimani se obaru rahmeti, tu jedan od dva posebno su si to sevapi, pošto je Kratonea. Ama sat te prinao? Sakim prinao. Alhamdulillah, učerja u timo. Svakova muslimani pelice se odgovorili. Svakova muslimani pelice se odgovorili. Od vas su mi rešili će ko alkohola, ne na njam šerijačko ko, uče kao raznim stanjima, navešan alkohol, nego šeti mi rešili će ko sao učaloše. Evo donesem otkovalja nekih sveto širokih strana, ne tečeju. Ja dobra, meni se odgovorja, me pošto napenđarao šerijati, napenđarao šerijati, evo donese svakova muslimani, valjani, dovelja ahljako te napijela alkohol, te prastavku i badeti, pa te džalbe nekde oblica pisole potreba. Mokela čora, a prema moram andrekala. Mokela ima plate i da strane. Mokela čora. Ako mu ne, Naravno samo obrke.
Дори човек калаве, треба кама управа, хари, кама управа. Шај, уметни, шај саксафон. Дикен се. Дана съм няма, ова съм няма. Да се знама ли го кучава чанче? Ja, alhamdulillah. Tu јана со ко агати и со отхали џибинија, сад кама гела за каче. Сад сма главно куче. Па, хвајде ли харам? Ала, не куче ја. Со своји ситуацијата на Одеса харам, со се напенџари од Ром. Те пенџари од Ром, капенал само лјока, чак рој. Ја кратом. Те пленапче харами се сам на медија. Пошто како на джај. Па, те харамите на чараудео куче? Па харами до тоа се рачи со душа. Ај, помученика душата заради Па глава. бака на течерам. Течерчама добро мавеки и котела харамија. Ali donese i prvo namaz i spas. Halalen, donese zekat, donese sadaka. Смотрите муслимани. Со на нешто карадоа и кали кутро динари, дела садака, парвали чорено, поможи ни. Со се повези джао Мухамед алейхи салам саллаллаху алейхи ва саллям. Учал донесе пара. Иншаллах хајр, шалом хајр. Allah Đelešanu šalaka nagraditi svakome muslimane da prenđavi ovo čačike. Bujrum koji su ovdje tamo lafi. Bujrum da. Ato je to, че пенџан да тринџум вече на нето сондак изкладени ако дисове Ja, našalio imane. зашалени на Vjerovanje. Ja, a месо жа на пример ки бути по Alhamdulillah što možete. Обсасто. Tu men su žena ki botigu do duhoja. Tu men valani, ako si dosta hvala muslimanja това, да би то одредено тане намазество, одредено тане намазество, tu men je na ne džuma samo si plati. Ако и си да е кога со пенџари, шајти чере džuma, džuma и черите дуе džumate. Дуе džumate, до оđерbe. Ако и си. Ако на не, само плати. Ако паше и црква, Ja. а те кај ќе не бути, црква е рецимо на 50-100 метра, значи не може, рецимо се километрата и кадија барака. Од донесето од там чистинето, полињанко чистине. На не ни са проблеми тоа. Ич проблеми на не. Значи чистине од там, и че рече неклани басе со валяните теклани. Амару пейгамберу Мухамед алейхи салам саллаллаху алейхи ва саллям джа. O namazi čerevate svuda, halalen, to celo sveto je kup saso dikala, samo na čerevate dvije kanene namazi. I andesana ili o poglodu, o te na namazi. A ver, sam to celo dnevno namazi. Što je Дали дозволимо вече одезимојам, дали дозволимо те кабинетот и кажат и Косово, там специални текстови, тај немачко, тали Скопје, тали Белар било там. Нормално тоа може да рица, подро рица, дали дозволимо, и ако дозволимо